Ai ama. Arratsalde guztioi, gai zerrendari, gaurko batzarri aurrera emango dugu, puntualak. Gai zerrendan lehenengo puntua, aurreko aktaren onartzea edo ez, hau batez, ez badago galderarik. Bigarren puntua, kreditu gehigarria onartzeko proposamena bihotzala ebez batzari dirulaguntza izendura emateko Teietxe kaleko bigarren zenbakian dagoen lokala eraberritzeko obra finantzatzeko. Okerez banago, atzo bertan, gai honi buruz kulturetzeko batzordean azalpen guztiak eman ziren. Hori ontzaten banda, aurra joango ginateke bostaketarekin. Alde? Abstentzioa. Ez dago kontrako botorik, onartuta geratzen da. Hirugarren puntuan, erabaki proposamena, Gintzari Sozial Kooperatibari fakturak ordaintzari buruz. Hemen inork galdetu baino lehenago, baieztatzen dutzuet, martxan dagoela prozedumentua eta guzti hori, eta espero dugu esleipena, arrazonik ez dagoen gero esleipenarekin. Ja prozedura aurrera doa, eta lehentasuna emanda dago. Beraz, botoak alde, abstentzioak, kontra, onartuta geratzen da. Laugarren puntuan, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen laugarren artikuluan zedatutakoa bete beharrez 2023 hirugarren hiruhilekoa. Informazioa badaukazue. Bosgarren puntuan, hainbat ebazpen barri ematea aurrekontua gehigarrezko kredituz baliatuta aldarazi. Seigarren puntuan, sí, en la modificación presupuestaria, en la segunda, aparece un importe de vallas para el recorrido del Tour. Este tema se trató también en la Junta Rectora de Getxo Kirolak. Se nos dio la cifra que había gastado Getxo Kirolak en el Tour en conjunto. No sé si tienes y si no ya la pedimos la cifra exacta del gasto que tenía el ayuntamiento con motivo del Tour. Agregando las diferentes áreas no la tengo y lo que haré es preguntarlo y os comunicaremos, pero también te digo que si no recuerdo mal, los gastos relacionados con el Tour se centralizaron y se coordinó a través de Getxo Kirolak. Así que la cifra que dio Getxo Kirolak posiblemente sea la misma respuesta que te voy a dar cuando compruebe que eso ha sido así, ¿vale? Entonces, ¿por qué aparece por ejemplo, este gasto de vallas en esta modificación presupuestaria? Porque esta es una dación de cuenta que da información de lo que ha sucedido anteriormente. Ah, vale, o sea, esta incluye ya lo de Getxo Kirolak, vale. Horrela argituta, aurrengo puntura pasatuko gara, seigarren puntua, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen barri ematea. Zazpigarren puntuan, kreditu finalista, gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen barri ematea. Zortzigarren puntua, finantza iraunkortasunarena, lehenengo, bigarren eta hirugarren hirukoan, gastu orokorretarako erabiltzea dagokiena. Bederatzigarren puntuan, informazio orokorran, ez dago sartuta, baina aurratuko dizuet, eta orain ja deialdia hemen komisioan egin dezakegu, 27an, barikoan, ostiralean, osoko bilkura aurreko guna dena, bariko ostiral horretan, bariko horretan 27an, goizeko 8:00 aurreko batzordean berbain itxein genuen
inkestari buruz legealdi planari lotuta zegoena, emaitzak aurkeztuko dizkigu alderdi guztiei, enpresak. 27an, goizeko 8:00. Elkartegin izango da. Eta enpresa etorriko da, Ikerrefel izan zen enpresa, eta Ikerrefel etorriko da, eta horre informazioa, eta datuak, eta nahi ditugun galdera guztiak, eta kontrastea, eta izatez bere txostena emango digu ale bat alderdi bakoitzari. Eta gero galdezken txandan sartuko gara, bi galderak aurkeztu dira, EH Bilduren galdera, registro telematikoa, hor daukazu zenbakia, bizilagunen zaratan kudeaketari eta udal ordenantzera horretxeari buruzkoa. Irakurri nahi duzue, Mikel bai, EH Bildu, katekasko. Eskerrik asko. Herritar baten dia jaso dugu, galdetzen zelan kudeatzen den ondoko erekinean bizi den auzokidea zarata larregi sortzen duenean. Indarren dagoen udal ordenantza 1992koa da, eta hau aztertuz ikusi dugu ez duela kontutan hartzen auzokideek egin dezaketen zarata eta ez da beste gauza asko. Aldiz, Bilboko ingurugiroaren babeserako udal ordenantzan ikusi dugu, laugarren kutsadura akustikoa eta dardaren gatikoa kapituloaren baitan, lehen atala, industria eta etxe bizitzetan sortutako zaratak aztertzen direla. Hori dela eta, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Auzokide batek zarat handia sortzen duenean zeintzuk dira jarraitu beharreko jarraibideak? Udal ordenantzarik aldago zarata hori arautzen duena, zein? Jakin da aurten zaraten mapa eguneratu dela, udal ordenantza eguneratzeko asmorik alduzue, noiz? Eta bide batez, zarata eta dardaren kutsadura arautzeko ordenantzaren eguneratzeaz gain, airearen kutsadura neurtzen duten ordenantza bat egitea eskatzen dizuegu. Kasu honetan, galderaren gai batzuek ez dago sarrik, komisio honetan izan behar diren, baina ikusi dugunez araudia denez, pentsatzen dugu idazkaritzatik erantzun bat keltze duren zinogotxeak emango dauela. Keltze? Bai, eskerrik asko. Como lo acaba de decir Ignacio, esta pregunta no entendíamos muy bien por qué se dirige a esta comisión, teniendo en cuenta cuáles son las competencias de esta comisión, más allá de entender lo de la ordenanza y que quisierais una respuesta por parte de Secretaría, porque si no, a esta comisión no le corresponde todo el tema de contaminación acústica y demás, tendrá que ir en su caso a otras comisiones que entendemos, el mapa de ruido y demás, que entendemos que tendría que haber sido a la de territorio. Dicho lo cual, lo único que puedo decir es que las ordenanzas, cada área redacta su propia ordenanza y cada área remite en su momento, cuando sea a final de año, se suele pedir que se mande qué ordenanzas tiene previsto modificar o elaborar como nuevas y se introducen en el calendario normativo. Lo que puedo decir es que esta ordenanza no está recogida ni para elaboración ni en su caso para modificación del reglamento normativo, no está recogido en el calendario normativo del 2023 y no puedo adelantar si el área tiene previsto crear una ordenanza nueva o en su caso modificar la existente. Por la existente hace referencia a un ruido muy concreto, lo mismo que el mapa de ruido hace referencia a un ruido muy concreto, o al origen, más correctamente dicho, al origen del ruido procedente de determinados ámbitos, tanto el mapa como la ordenanza en su caso. Por lo tanto, no podemos más que contestaros que no está en el reglamento normativo y que cada área redacta su propia ordenanza. La Secretaría General no redacta ninguna ordenanza más allá de los temas que le competan por contenido de fondo, pero nada más. Galdera hau erantzuntzat emango dugu. Bigarren galdera itatziz dago, Elkarrekin Podemosek eginikoa. Elkarrekin Podemos, Javier, mesedez?
Sí, esta pregunta sobre Getxo Cinemac y bueno, estaba registrada también en territorio, así que por mi parte está respondida ya. Vale. A no ser que este área tenga alguna información adicional, aparte de la... Ninguna, se han respondido en territorio. Eskerrik asko. Amaitu baino lehenago, keltzeke azken orduko abisu bat partekatuko da goaz. Bueno, simplemente porque como estamos reunidos todos los grupos políticos, acaba de entrar un aviso naranja por viento que se va a desarrollar mañana entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pues para dar por avisado a todos los portavoces y a todos los grupos políticos que se ha convocado la mesa de crisis y se tomarán las medidas necesarias pues para evitar en la medida de lo posible pues daños debido al viento y tomar medidas preventivas. A su vez, también lo digo, hay un aviso naranja para la navegación que como tal no tenemos competencia ni nos afecta, pero sí que hay un aviso amarillo por impacto en costa, con lo cual ya se tomarán también las medidas preventivas necesarias. Sí que es aviso amarillo, no es alerta naranja, que es cuando se reúne la mesa de crisis, pero sí que desde el punto de vista de tareas preventivas, sobre todo policiales, de vigilancia de nuestra zona costera, estaremos atentos por ver la intensidad que pueda llegar a alcanzar el fenómeno. Beste galderaren bat, Gaibo. Bueno, galdera baino gehiago eskaria da. Azaroaren 30-erako deituta dago greba feminista bat, eta egun horretan pleno eguna da. Orduan guk eskatuko genuke sikiera hilabete horretan... Orduan, eskatuko genuke sikiera pleno eguna, egun bat aurreratzea, asteazkenan egitea, edo, bueno, behintzat egun horretan plenoa ez egitea, horrela, ez soilik emakume diren zinegotzia, baizik eta baita ere emakume diren hainbat langile plenoarekin harremana daukatenak errezago izango dute, eta nolabait ere izango litzateke bestera bat greba feminista horrekin bat egiteko. Horren hori da gure eskaria. Pleno hori aldatzea, plenoak aldatzen ditugu, oporraldiak dira eta abenduan bezala, espero dugu gai honen inguruan ere aldatzea. Besteren bat. Eskerrik asko, eta amaitutzat ematen Hombre, eskaera bat egiten badugu, ulertu dezakegu orain erantzuna ez jasotzea. Baina, noiz jaso dezakegun erantzuna jakin dezakegun? Hori ere ez, gainera hori alkatearen, guk hemen ez daukagu erabakitzeko prozedurik hemen, hori alkateak, pleno aurratzea duez, hori alkatearen erabakia da. Komisioan aipatu denez moduan, esango dugu, eskaera hori egin dela. Amaitu txat emango dugu, eskerrik asko.